Yes, reka nongere ngo ikaze ukomeje kurikirana ibiganiro Kageda TV igenda ibagezaho. Kanda subscribe kugira ngo uhore ubona ayo makuru ndetse n'ibyo biganiro, ukande share ndetse na comment kugira ngo tumenye aho bigenda neza ndetse n'icyo twahinduraho mu biganiro tugenda tubagezaho. Ingabo za EAC African Community zasimbuye umutwe wa M23 muri Kibumba kuri ubu ngubu nago zorohewe nyuma yuko umutwe wa M23 uvuye ku magaragaro mu gace ka Kibumba ugasiga kagenzurwa n'ingabo zihuriweho n'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community. Izi ngabo zikomeje guterwa imijugujugu n'abanyapolitike bo muri KONGO bazishinja gukorana na M23. Kugeza ubu ariko ingabo za East African Community ziri kugenzura Kibumba ntizorohewe n'itangazamakuru n'abanyapolitiki bo muri RDF bazishinja gukorana n'umutwe wa M23. Habert Fuguta, umudepite ukomoka mu mujyi wa Goma, aheruka gutanga impuruza abwira Sama Rukonde, minisitiri w'intebe wa RDC, ko mu ngabo za East African Community ziri mu mujyi wa Goma hari abakomando bo mu ngabo z'u Rwanda RDF bamaze guserera rwihishwa mu matsinda agize izo ngabo. Hari abakomando bo mu ngabo z'u Rwanda RDF bamaze gusesera rwihishwa mu matsinda agize izo ngabo. Yakomeje avuga ko RDF yanamaze gusesera ku butaka bwa RDC, aho yemeza ko mu gace ka politike ya Virunga ariho bakambitse bitegura kugaba ibitero bikomeye mu mujyi wa Goma n'utundi duce. Mu gihe societe civile ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru ivuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bamaze gusesera mu ngabo za East African Community, bakaba bambaye impuzankano z'izo ngabo mu rwego rwo kwiyoberanya. Si ingabo za East African Community kuko iyi societe civile inemeza ko M23 yamaze no gusesera mu ngabo z'igihugu za FARDC. Ibinyamakuru byo muri RDC nabyo bivuga ko amakuru biri guhabwa n'abatuye muri Kibumba ari uko umutwe wa M23 ukiri muri Kibumba ndetse ko ukorana n'ingabo za East African Community zahawe ubugenzi bw'ako gace. Bakomeza bavuga ko abarwanyi ba M23 aribo bakiri kugenzura tumwe mu duce tugize Kibumba turimo agasozi ka Vizuri, Kasizi, Hehu, Kabagana, Rwibiringa, Dodoma, Kabuye ndetse na Ngobera, mu gihe ingabo za East African Community zigarukira gusa mu gace kazwi nka True Antennes kandi ko zikorana bya hafi n'umutwe wa M23. Barashinja kandi ubuyobozi bukuru bw'ingabo za East African Community kwihutira guhamagara abaturage bahunze imirwano muri Kibumba kugaruka mu ngo zabo, kandi bazi neza ko umutwe wa M23 utarahava, bakavuga ko ubwo ari ubugambanyi. Gusa ikibazo kiri kwibazwa ni iki cyihishe inyuma y'ibi birego. Nicyo abantu benshi bakomeje kwibaza kuri ubu ngubu, bakomeza kurebera intambara yo muri kiriya gihugu cya RDC. Nicyo kintu bari gukomeza bibaza. Abanyekongo bashyigikiye ubutegetsi bwa RDC ntibigeze na rimwe bishimira ko ingabo za East African Community arizo zigenzura uduce M23 yavuyemo, ngo kuko byaba ari nko kurema igihugu mu kindi. Societe civile zitandukanye n'abanyapolitike bo muri RDC bakunze kugaragaza kenshi ko uduce M23 ivuyemo twajya duhita dusubira mu bugenzuzi bwa FARDC nta yandi mananiza. Gusa bari biteze kandi ko ingabo za East Africa nizigera mu burasirazuba bwa RDC zigomba kurasa umutwe wa M23 ukamburwa utwo duce ku ngufu, ariko baje gutungurwa ubwo ukuriye izo ngabo yatangazaga ko mu byabazanye kurasa umutwe wa M23 bitarimo. General Jeff Nyaga yabwiye itangazamakuru ryo mu mujyi wa Goma ko icyabazanye ari uguhagarara hagati ya FARDC ndetse na M23 mu rwego rwo kugenzura ko imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya Rwanda na Nairobi yubahirizwa n'impande zombi no kurinda umutekano w'abaturage. Kuri ubu ngubu muri RDC abanyapolitike na za societe civile bakomeje kuzamura ijwi bavuga ko kuba izo ngabo zitarashatse umutwe wa M23 zitararashe umutwe wa M23 biterwa nuko zikorana nawo ndetse ngo zikaba zaraje
kuwufasha gushyira mu bikorwa umugambi wa balkanization. Ubu izi ngabo muri RDC izorohewe n'amagambo y'abanyepolitike b'abahezanguni societe civile zishinjwa na M23 kuba ibikoresho by'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, hakiyongeraho n'itangazamakuru rikomeje kugaragariza abanyekongo ko ingabo za East African Community arizo gukemangwa ngo kuko izikorana n'umutwe wa M23 ndetse zikaba ziri gufasha uwo mutwe gushyira mu bikorwa gahunda ya balkanization cyangwa se gucamo RDC ibice. Andi makuru avuga ko muri RDC ubu hari gutegurwa uko hakorwa imyigaragambyo yo kwamagana ingabo za East African Community ziri mu burasirazuba bwa RDC nkuko babigenje ubwo bigaragambyaga bamagana ingabo za MONUSCO, nyuma yaho ivuze ko itabasha guhangana n'umutwe wa M23 kuko witwara neza nk'igisirikare cy'umwuga gikomeye kandi gifite ibikoresho bya gisirikare bikomeye kurusha ibya MONUSCO. Ni mu gihe kuri ubu abakuru b'intara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko bashyigikiye Perezida Felix Tshisekedi ndetse ko bifuza ko ari we wakongera kuyobora iki gihugu muri manda ya kabiri. Ibi babitangaje nyuma y'inama yabahuje na Perezida Felix Tshisekedi mu gace ka Mbandaka gaherereye mu ntara ya Equateur guhera mu mpera z'iki cyumweru gishize. Mu itangazo bashyize ahagaragara ku munsi w'ejo bavuga ko impamvu Perezida Felix Tshisekedi akwiye indi manda bituruka ku kuba mu burasirazuba bwa RDC hakiri ibibazo bikomeye by'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro, ikibazo cy'imibereho y'abaturage kiri hasi n'ibindi bibazo yasigiwe n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila wamubanjirije. Bongeyeho ko Perezida Tshisekedi yagaragaje ubushake n'ubushobozi mu gukemura bino bibazo byugarije RDC, bityo ko akwiye indi manda kugira ngo azabashe kubona umwanya uhagije wo kubishakira ibisubizo nk'uko yabitangiye kuva yajya ku butegetsi muri 2019. Ku rundi ruhande ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri RDC bavuga ko Perezida Tshisekedi yatangiye gahunda yo guha ruswa abagize guverinoma, inteko ishinga amategeko ndetse na Sena kugira ngo bazamufashe gutsinda amatora ateganyijwe mu mwaka utaha 2023. Bakomeza bavuga ko umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi ari ukwiba amatora abifashijwemo n'abambari be ndetse n'abandi ari kwiyegereza muri iyi minsi. Kuwa 25 Ukuboza 2022 Martin Fayulu, Moise Katumbi, Augustin Matata ndetse na Dr Denis Mukwege, abanyepolitike bakomeye muri RDC kandi banafite imbaga nini y'abanyekongo bari inyuma batangaje ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bunaniwe ndetse ko bugomba kuvaho kuko kuva yabujyaho nta kibazo na kimwe cyaba icy'umutekano wa RDC, ubukene bwugarije abanyekongo, ruswa, kubaka ibikorwa remezo n'ibindi arabasha gukemura. Kuri ubu ngubu biravuga ko aba bagabo uko ari bane bari muri gahunda yo kwishyira hamwe kugira ngo bazabashe guhangana n'ihuriro Union Sacrée rigizwe n'amashyaka ashyigikiye Perezida Tshisekedi kugira ngo bazabashe guhangana n'umutwe, kugira ngo bazabashe guhangana nawe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2023, umwaka turi gusatira twegereza. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru, ukomeza ukande subscribe, ukomeza ukurikirane n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ciao ciao.